Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Ka Riwar Mingi Exporters and Importers Association harangkat ka jinga trelang ber ka HWC Riwar Mingi Circle hakas ngito ding kalamara mod ika surok nadu na wakadaj kabadan harumpan ursela hadu dauki nakadaw ka jingjot ber ka jingbun kitliu kisar kabala bu jinge omtang kitro kitmau rekam tam ikipaiba nong lek nawan kiba penunkam lemba ketika surok habakran ber presiden jong ka association uba dibaron khongbinan ulong bakane ka jingmara mod kaseng kade nakadaw baka company kabadai banti bat penbahai ketika surok kala phenok penban bat ino ka jingtre jongka kumta ulong bakum kaseng kimla asyu ban syupet kai kat ka jing sniu ka bapalat put ketika surok bat ban syu apsa ka company namarwat ka company kabadai bantreru kala phet penban haba ban raplang halorkane usamla Donaldson pengrup u presiden ke HWC Riwar Mingi Circle ulong baka jingwan syakmat kum kaseng banyak snok tilang bar kate ka association kadai namar baka ui baka le ekakam kabapan mentoi upai bahi bro kawe ula pensyairu halor ka jimi khubor badangsyan baki don kinonya atrok kiba syasyo ahi kedekot jong ka association usamla Donaldson ulong bakam dei ka jing shisha badon ka jing syasyo nakadaw bakim dei kibana Riwar heri ulong bawat kibasyo ikiru kim dei kedekot jong ka Riwar Mingi Exporters and Importers Association. Ni penbahai kani surak halor kajing ni imja na kani surak kadai ka plengja jong ni nadin ba ka government jong ni kala hanobar no sa company tengi hap ban penbahai demangi namar kumbalong menta ki company bun ki ba kim phai khamat bat ki ba lik phai no sela ki jong ki yeng ki don ten kata ka daw ni kadai ka plengja jong ni hap ban sumar ya ka nagapor sekapor hakane kepala ada pengindang sudapsen ban sumar ya ka hakting por bajur slop but kajing du kajongi nakaliang ki try kali nakaliang ki eksportar nakaliang ki nong khai ki babon kabon kajing du namar ki kali man kasngi ki du kajing du kali kajing blok kasurok dai nang takadaw kalong ban pendik ik pajba nakai kadaw long bakasurok kasneu palat te nakaliang jongi kum ki asison eksportar ni hap ban sim kajing kitle akabaya dai bat kane kasurok namar ba the company hadok menta kampat phai khamat kumno ban penbha ya kane ka surok naw kada serum ten kaliang jongi eksportar ngi ha ban ya syong kerti kini ki member jongi idon ni sekretari bat ki member jongi hang ni ki idon bat dangbun ki bedon lenti ni idon man lagi grup ten ni ayu kawai ka kali we u eksportar na kata kadaw ni ha ban sim gajing kle namar kadai ka plengja jongi kane ka surok cha namar ngin ut su sei ki balak wan dok bun ki balak phet te kadai hi ka jing bom sim khia ka company bat ngila julek ni ha ka bayadai bat ki lokal MLA jongir na kata kadaw long mauru u pentrestet kumno ban kren ya ka company ban bakan nyarap ban repair dai ni ba kampat long hadu menta bat hakini kisngi ngadang leje kendo te ong bakan tendar no ka company nawa kada charum ya kane ka surak te lano ngini ai up ya kataru ka company pilayo ihi kan numpoi seno kan pangin up ya company bukan tendar ya kata kali jongi de totally mantas ni kitela ya jing nakalian dipajba ka lek kawan nakalian dipajba wat kalirit tang baniai ka sistem kamut bangi penbahai kane ka surak tang ban yo jing metoi tang mangi andrai ka bakam mentoi ka dai ka jong dipajba namar kiya da kalirit ngilai da kalihe ngimda withan ya ke jing du jong surak andai bangi sinai ka manengkong dai na menta ki pajba kiba kieu kiba hiar kiba kiba lek selong na kane kalenti bakit nongpang hado bakilir kalirit ki sistem bahaban lek kamut bangi sumari kane surak tang na mentai ladi andai na kariwar hi jongi borok kawai kiba don kam ban lek sedauki sulistai kalirit nimut basakri tang na menta kiba try export andai na ki pajba jong kariwar sene borok khoj ngila ban penbahai ni surak kenang bai kali jongki kin yo ban yaj sok eksan surak nawa kadat serum kamut ya katai namar katai ka surak kala along bypass kane katai bypass but government kala han obar ya kane ka surak syaka company tementa company kan tendar ya kane ka surak syaki public ya kane ka ba nawa kadat serum ngalai kendo ka jubab ka bangayo kadai kata te nginiai apsa ya kata pat upai ba
sistem ban ya hakane kalenti nakaliang jongi nisim ka jingkit kle namarba upai bar o sistem nakaliang mangir sistem kabang ipek long ka bakam sistem ha kadai nakaliang upai ba mentalai kala dai ka baar kumba ai kublai ya piki news nga ai kublai sibon namarba hakane ka baladap ngi klemio ban ha ya pi nrai ya ka ba menta kadai ka baar bat ngindang yaila nakapor support la daga company ka ngap kumne kadai bas ngap bat saw lokal me jongi rangi haban like pensiau nakapor sakapor ngimban se hakabaya dai bat kene ka surap nakaliang MLA uong nilek ngimong ndai mau uong ban lek ban penbha dai mangihi baking don kejingmut mo alor bangila isong meeting ani nakaliang jong pendep laga kamram baga company kadai ban tendar no kadai sarap kamdai bau kha yang ngisim daga mon subahi ngiyo iba kipat ba nong lek nong wan ro sistem isim daga asison daga jingkit kle ban ya sumar ya kene usura ai kulai borok ki member jong ki bayadan hapo ka asen jong ka truk ona andrai ba asen jong ni nomor ba ke jinge jong pajba ngila ya kenduk laslem bat ke jinge ki driver ki jong ni ke bagi lai kenduk laslem ba ha ke jing jot jong kane ke surok tengi sngo ban ai kulai lang ya borok ki member ki ba ya trei besim menta ban penbahaya kene ka surok ke ba menta ba haju kapor ya ka eksportasi ke bala sim khalang ban ya trelang ya na benta ban penbahaya kene surok ban ekmi lenti ba kipai ba kinyo ya jing mentoi ke ba krap na benta jing ha biang kene surok sesin ke ba dak ki bor barit jongi ni tristom rengkat ni dan lang hangi berokot member ki jongi te tang itahi bisibon kita benta na kaliang jongi kadai big ka bor ka sor jong ke eksporta bat ka truk asian kiba tristom na benta kene ka kam om dei ba da ka jing yarap jongno ndrei da ka jing skoklut mensim bat ka mon ba bakelut jongki bakin ya yarap baki yarap ki pha kali jongki ki pha ki GCB jongki hang ni bat ka jinglut jingsep kalong baik na kaliang ka jongi ka asian bro artili ka eksporta ka ASEAN bat kumjuru ka mana ka bala yarap ban ai ya ki yo mau khndo tampo ka kwari jong ki mana teng ai kublai lang lu ya ki aku juga por Lisbon men ke bakraw entame i ba ini ki eksportar mo yang dari war idan ke jingkit kle na menta ka thain na menta ka imlang saklang te nakaliam mi keseng ru ngiwan hang ne ban trelang ringkat kini ki prasipai jongi wala pring ki jingdon jing hajing kule ran rei kimberse tipet kita jing kule jongki menta sisi kini snok tilang wo pe in mene kroi ngewan ben halang yang kini surok dei tanah kata tangkat ngam dan bon te ni ren rei nakaliang jongi keseng pakai eksportan na kai riwan dan na kai liang kai choisi riwan mi circle ni dan lang mi kita jingkit kle lang na menta ka pha kamiat lah kanu kapor beki nakaliang presiden balak keren menang dan kamson su iban bertempat percaya kata dia nakaliang kai choisi riwan mi circle nikular bahkan kanu kapor bafidon kam ngir nakaliang kaseng nikular benis nok tilang na menta ka pha kamiat na banta ka roi kepar ka thanyungi namar ladu pa form ya kana ka asosian dikena jungi labon bha ke ba yo kam ka jam la de ka dia ka parking la ne kan ka ba menta be de makane ka kam import sa Bangladesh na Meklaya sa Bangladesh te kulay presiden dan burom jungi kana ka thany riwar jungi bat ni ki nang benbar jong kana ka asosian te nakane ni kaseng ni kentu ni priya subha no de bawan na ne apo area jongi ro tapi pidai benwan da kata ka kor buram nak lang seng umbe ban suya wan da kata ban penmi kata ka jing kumar na ka rihura ring ni nak lang seng idan gini kitle ban idan ni dan idon gini snok tilang bar kana ka asison ngaduk mata kasni bat haduk bekut jing trekam kan long baik bayana